Колорадо мужийн Монгол сургуулийн 20 жилийн агуйхдах аяны хүрээнд зохион байгуулж буй ажлуудын нэг нь сургуулийнхаа анги хөтөлбөрөөр цувралаар та бүхэнд хүргэж байгаа билээ. Энэ удаад бид залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэсэг болох дунд сургуулийн сурагчдын маргаашийн манлайлал хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь 2020 онд байгуулагдсан бөгөөд гол зорилго нь сурагчид өөрийгөө таньж мэдэх, бусдад зөвөр ойлгуулах, харилцааны соёл болон багаар ажиллах чадвараа хөгжүүлэх, сурсан мэдлэг дадлаа төлөвшүүлэх, ахлах сургуульд бэлтгэх, ахлах сургуулийн зөв ангиа эртнээ сонгох чадвартай болох, Монгол өв соёлоороо бахархах хүслийг нэмэгдүүлэх, нийгэмд эерэг зөв хүн байхад нь бэлтгэдэг хөтөлбөр юм. Сард 2 удаа хичээлдэг. Hi, my name is Wiji. I'm the program coordinator for the Youth Development Program at the Mogollon School of Colorado. I have been the coordinator here for about a year now, and before that I was a facilitator. So in our youth development program, we have two age groups. We have the middle schoolers, that's called the Youth Club, and we have the high schoolers, that's called the Youth Leadership Program. Within each of the programs, we have different objectives. So for our Youth Club, because our students are in middle school, we focus on giving them fun activities and opportunities to form friendships and memories, and also we focus on Mongolian history and heritage, as well as high school preparation and outdoor activities. Маргаашийн манлайлал хөтөлбөрийн багшаар Эдрин Уолтерс ажилласан ба сурагчдынхан бүтээл чадвар, боломж бололцоогоо нээн илрүүлэхэд нь туслах, хөгжихөд нь чиглүүлэх үүргийг гол зорилгоо болгосон байна. This was my first year as the youth club facilitator for the 12 and 13-year-old middle school students here at the Mongolian School of Colorado. And it was overall a really good year getting to know the kids and the faculty and staff as a whole, and just becoming more familiar with the organization from more of an administration level. And just being involved, it was really nice. I learned a lot and got better as the year went on, of course, and just kind of found what my strengths and weaknesses were, and then had to play on those. And given that it's, the youth club and youth leadership clubs meet every other week, unlike the rest of the school, which is on a weekly basis, given that time frame, I think it took a little bit longer to get involved and used to the kids and them to me, vice versa. But as maybe a couple months went on, I knew everyone by name and they all knew me, and it was overall a really good experience, and having the support of everyone around me in the program. Энэ хичээлийн жил маргаашийн манлайлал хөтөлбөрийн сурагчид маань маш олон сонирхолтой төсөл хөтөлбөрүүдэд амжилттай хамрагдаж, дадал чадваруудад суралцсан байна.